Banjar. Kur semangat. Iqra jar Allah Ta'ala di kitab suci Al-Quran. Baca suruhan Tuhan nang panambayan. Baca suruhan Tuhan nang paling pamulaan. Umat manusia disuruh Tuhan membaca, bacari ilmu, sagan sangu hidup matinya. Kada disuruh bacari kesugihan pangkat wan jabatan kada membaca kitab wan buku hajapang maksud Tuhan. Nang musti dibacai manusia sabrataan, saalamanan, tumatan diranakakan, hidup dikaji, dibacai semunyaan. Kada kerasaan kampung buku ganap setahun umurnya. Kur semangat, panjang umur, bauntung, batuah, baiman, parajakian, amin. Jaka manusia kampung buku hanyaram bating kaung, handak badirigin mawai tahanyunyong, bahanu tagugur, bahanu tarabah, tajuramba. Lawas-lawas mawai kayak orang jua, asal tahan apilan aja. Napa aja di dunia kadadanang kawa jadi saitu saini. Makinnya bukuan ilmu kada kawasa penjadi. Kampung buku bausaha memintarakan orang, kada memintari orang bang. Nang memintari orang tuh bubuhan jaru, bubuhan hantu, muha kayu nang kada belampu. Kur semangat, langkah, jodoh, umur, rajaki sudah diatur Allah Ta'ala. Kada kerasaan kampung buku ganap setahun umurnya. Di Banjar Jalan Sultan Adam wadahnya, Parak Bakso Bandara. Buku nang dijual kada larang kada harganya. Buku lawas nang murah-murahin ada jua, harga pepadaan aja. Saka pilih aja. Selajur bacang kurah, mengupian, lakasi datangan. Jangan tak kaji ilmu dadangaran. Mesti juga harus berbau tradisi dan pengertian yang sangat sempit. Wow. Cup. Subscribe. Klik. Wow, begondol.